Orunadoi asuni along amen kawi tum pate apply that a fees tame amenang le tum wan isi berta kimi alam thebang la puelo Orunadoi asuni 4.0 ka apply non and kiwang zi November chiklo pen cheng ponikpo la si pini nali tum apan la so video long nan than pachini ponikpo je non Orunadoi 4.0 apply lo pol de copy pia document si kenang zima la pen koson si ka apply nang zima la so puthak labang ke non nali tum pan la so video long nang than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel la long jong sin nang kamri milang pol de ka chingwan pen nali tum subscribe ngon la pen video nali tum share ponigon tangde non pathiek pen Orunadoi 4.0 ka apply ji command 2 pen si cheng pon jima la pen copy pia document si kenang jima la so puthak non pathiek pen lang polo nang la pen chethan polo nang tangde non chethan polona Orunadoi 4.0 asuni 2025 labang so ka apply adet aputar chethan polona la penon la Orunadoi 4.0 apply lote documents copy pson sikinang jima la so putar stami details salam chethan polona kicheng sinali tum thek polong po Orunadoi 4.0 asuni 2025 apply coming soon la pen expected dak launch November 2025 mate non kiwangji November achiklopensi dak ka apply bangai chengpon popus puta penaan son social media la pen social media platform hin besta meni lista me arju pon long iklo la pen son attack la bang scheme la ke nani tum chini pon ikpo dago Assam the government of Assam is all set to roll out the Orunadoi 4.0 asuni 2025 very soon under this flagship scheme financial assistance will continue to empower women and economical weaker families across the state apen la bang scheme ka panong pi la bang ke la son lo kidukilak families nama fansi la bangso Orunadoi ali bangke ki pipon pon la pen alang ni tumansi la bangso scheme bangke panong piglo la penon Orunadoi asoni 4.0 lata paklang da prang po ka apply cheng pon da prang po asila bangso Orunadoi 4.0 jong se apply cheng lo pulde copy pia documents na imala tani ni tum panan tan pachini ponik po ki cheng sinali tum expected that apply that la bangke non ki wangji November 2025 si cheng ponik po beneficiaries la bangke who heads of household widows differently able person and economical families alang litum sila bangso ale bangke cho endong chat po lason pulde hemepi la pen ala different able person mate area keng kahong habatum stami komane abang hidup prote alang litum stamila solid bang chu endon longpo apen labang scheme labang ke especially arlo sutoma pansi panong piglo pinso tom bang ke apply dun long sitami arlo sojong si awi pulotang te alang litum pinso tum stamila bang solid bang ke long donik po lake monthly benefit ki pipon ji labang ke 1250 rupees an si pipon pola penjong si gas ta do pulotang te la ke apply vek abang piamen pensi gas ta do pulo tangte alang le tum bangke 1500 chiklo ijana long ponik po mate suri krepo an bangke alang le tum long ponik po la pen transfer mode la bangke DBT hin bense transfer po jong sinang le tum Aadhaar card pen kolopang bank account si killing doma holo so bank account long si la bang so Orunadoi atangka bangke long jang ikpo jong sinang le tum long Assam Gramin SBI la pen Indian Post Payment Banks jong sidu pulo tangte nalitum la SBI ba Assam Gramin ong stame jangi gedet polo ki jangi la bangke Indian Post Payment Banks along si jang ponik potangka bangke la sinalitum la Indian Post Payment Banks tame ingpu pelang pulte prabjin pen ingpu ikon la pen jong si Indian Post Payment Banks dolo pulo tangte nalitum kopi piali silong zima la soputa stame nili already video bangke upload ponik yalo la pen Orunadoi la non 4.0 apply bang cheng dapo la si documents copy ps on sikenang ji pulutang tin ani tum Aadhaar card do nang po bank account la ke active wai bank account nang po income certificate nang ji staminang ni data thek la pen address proof apana ani tum residence certificate mate domicile certificate ason da voter id passport size photo domicile certificate la pen vidom certificate la hai bang ke nali tum nang ponik po stamida important kinang ji la bang ke Aadhaar card la bang ke 100% nang ponik po bank account la nang igwek po la pen nalitum ration card do pulo tangte ration card stami la bangke nang igwek po ration card ave pulo la bangso Orunadoi ali bangke nalitum long do nigelo la sike cheng sinalitum ration card ave lang pulo ration card te apply
nalitum apply ikon koson se apply nang jima la so puthak chining tung pulte nili videos tame nalitum panang one pic pu lapen komane jong se hemepi do pulte alang litum hemepi elabang so certificates tame pinangji pusidak tokpons tame pinang ni data chok nalitum along la niliki pu ason donang po aadhar card donang po bank passbook donang po lapen ration card labangke dowek nang po laki thom le nalitum nang documents do lo pulte nalitum orunadoi bangke 200% tame nalitum long don ikwek po lalo apen koson se labang so orunadoi apply nang jima pulutang te ke apply ji apan form arong tin si form ang one po ki wan exhibang komatum lo pulotang te block office pens tambe anang ditum wang ekpo kali pulte la party along ke claim abang phu ma abang pietum stame uruna do ya form bana ron ekpo jo party tum long pen bang hi pulte la self help group atum long pen isido jivika saki pudo alang litum sila bang so form bangke urun doi ka apply form bangke alang litum wanik po lapen nalito a form bangke fill up nang po lapen documents kenang so documents nalitum aadhar card bank account lapen ration card laki thom bangke nalitum pido nang po la pida da phi alang litum las bangso documents bang ponik po lapen government na hin pen verify ko verify that nalitum afan isi kido mate letter nang pile po lapen letter nang pile lo polte la bangso orona do ali bangke nalitum 101% la bangke long ponik wek po la se non la important update la bangla son la application are expected to open in November 2025. Stay tuned for the official date and notification from the Department of Finance, Government of Assam. Kasi nili karjulong pinaan news long pen karjulong ateng ba social media long pen karjulong ateng la November chiklosi orona doi ka apply bang cheng ponik po kimi la bangke se official update bang ron government hin mate Department of Finance hin ben bangke paklang pon pela se paklang lo pulte nili nali to fan la so YouTube channel on one pic po nali tum thek pon long ek po la sila so son update nali tum karjulong verji afan pura la bang so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ikra be covered la pen pinning la ornado 3.0 labang so atangka komama si kelong dunma long lema nalitum labang so comment box along tok penalitum than pachini kon la pen non akimi ka apply dunji anatum nalitum kicheng si ration card bange 100% nalitum apply pa prabikon koson si ration card ka apply neng jima la support hasta mainly nalitum fan labang so video long hu na wan pida prang po la sinalitum chonghong ik channel la so YouTube channel labang kenalitum subscribe ikon Tange dumi thakme kadu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anafas tame nilhin pen kardom